Hello, friend. Pini nali to ma fan la so video lo na ki 1p la bang ke ration card update aputak se nang 1p lo ration card la bang ke non offline la pen online sta me ke fly cheng pon ek bom no la se ration card ka via tum nali tum la so video lang ikon la lo pele nali tum details mate klar da galam la bang ke chini pon ik po nali tum la so youtube channel long jong sit na ka humri mi lang pulte ke chinghon pen subscribe ikon la pen like in se pi go video sta me nali tum share pon ikon tang ne non pathek pen che than pon ona ration card la new apply aputak le copy pia document se nai ma ko son se ka apply nai ma la so puthak lang polo nang tang de puthot pathek pen che than polo nang ration card ka apply puthak la penon ration card la bangke ola samsta me offline ka apply cheng pon bom lo offline or online la hinis ta me ka apply non cheng pon bom lo la se ration card ka via tum nali tum prabjin pen apply do ni kon ration card le ke long le lang atum Lapen ration card ke apply mate ration card copy pia ration card siki doma la so puthak nang litum dak thek ponong po type of ration card in Assam ki thoman do dak AAY do lapen PHS do lapen below property line mate BPL pustame la ke thoman ration card na litum apply dun me easy lapen scheme men la bank ration card apply lo lapen state la bank Assam ke launch pon ba hemonto ka hemonto bisasar mal lo lapen son data dak online stame apply dun ikme lapen on kuma ma tum se ration card ali bank ke long dun chima ahem sakuri mate government service ave tum sta me long dun ipol lapen permanent resident of Assam mate Assam long ke do atum nang po lapen application should not be taxpayer in the state mate tax ke pay tum tax ke pay tum sta me long dun ipol lapen family head should not be government service and state and central government mate anani tum dak thek ponong po la service savedat nang po la son dak se annual family income should not be more than 1 lakh mate ningkan si along lakh ni se tangka ka income e abang phu abang fi tum si jog apply dun iglong po la pen documents amu khabang la son la documents la bang ke aadhar card nang po mine na pen osumar jong sido arta ningkan si pen ningkan cap ang bong jong sido pulte nani tum la birth certificate bang pidu nang po la pen aadhar card sta me pidu nang po la pen photo e pak nani tum nang ek po la pen arlo so amendment se apply deni pulte alang li bang pak thom an direct ha pak fo an photo nang po la pen hala husband la bang ke pak ni an a photo bang ke passport size la bang ke nang ek po la pen bad baki family members tum an bang ke osumar punoy madu punoy epak paganda chok lapen mobile number nali tum kipidu nang jikin ang sot lapen nali tum online jong se apply pulte ke dam tang hostami nili website stami nali tum panan tan pachini pon iglo nali tum dak dam pen stami nali tum apply dam ikme lapen offline aputhak stami nili na tan pachini pon iglo stami nili non pathek nali tum pan offline ka apply a form la so form ka fill up ni process stami la so video long na piklang pon ikko la penali tum nos tame mate nali tum apply zip la so form ang ke dunang si kinang sot la pen form bang ke area tin sika prek pot mane asap so difference mate aga kap prek da ka text tame a form la bang ke na son la pen nali tum ka fill up dunang si la bang ke cheng si ka apply vega bang fu mate bang fi a photo da pa bon nang po la pen card type nali tum copy card se apply din jimala so card amenda mention nang po la pen name of head of family la pen da ke apply vek abang pi mate abang pu amen la pen mother name father name la pen suppose name gender age la pen date of birth la pen nationality la hoy na litum da pen fill up do na po mobile number bank account la pen job card number la pen BPL jong sido pulte BPL category pen pulte BPL number do pulte dan tum BPL la bang nani tum number to do na po la pen present address nani tum ka fill up do nang ji state district subdivision la pen circle rural urban la block la pen GP town village ward la nani tum da pen fill up do nang po la pen status of resident nani tum on house ma mate rent pen si do bom ma la to nani tum da to nang po jong si bhara si do bom da he ma malik amenda to nang po la pen landmark mate locality nani tum da pen fill up do nang po pin number census nani tum house number pidu nang po la period pen afit afi puthot election data as a per voter list long ateng nani tum da tok dun ignang po voter list mate voter achap labang ke nali tum 2024 da chok la pen 2028 da chok hala so Lok Sabha constituency mate HAP kunat mala tanali tum da fill up na po assembly constituency la pen
year of voter list command to kan apot ma lapen number of polling station son name of polling station lapen serial number under polling station as per voter list long serial number ko an so serial number dak fill up nang pa house number voter list long ke dot house number pinang po lapen present address lapen permanent address so si isiwet pula dalitem so box long tik pi anta chok eklo lapen lapen lahai long bana litum fill up dun data chok lo lapen da professional details nalitum occupation nalitum da copy si claim farmer lason housewife lason togdo nigon total income yearly income ka anma lapen Aadhaar details Aadhaar number lapen Aadhaar link mobile number pidun nangzi lapen jong si LPG gas cylinder connection to putel so details taminalitum lasodim ka fill up dun nangzi kinang sotlo lapen ala number 5 lo fill up dun data chok da ke exciting mate ke long tang atum fun no so Aadhaar si Ladakh number 6 long bang for new family identity card la state lapen district subdivisional circle rural urban lapen alitum fill up dun pol lapen block lapen CP town BDC lapen village live nalitum tog do nang po lapen la so address along command to ning kan mesigi do mala so ning kan stamidak tog do nang po lapen documents copy PC ki pidun mala so dim nalitum tik pinang po jongsi particulars family action 1 natanalitum tik piduna certificate copies of birth certificate schooling certificate minor members tum handa ka tik pidunon so natanalitum pp ma documents labanalitum dak pelang ponegon lapen kijut si lal dak bangke kai playback abang phi men tok donang pola tok data pena fi puthonalitum dak kai playback abang fu mate abang fi signature pina po signature pi tek tablet tam mate iri pen lebeta chok lapena soft form nalitum dak abdengan se thekloi la so form la bangke nalitum dak photo pabon si details nalitum fill up nang po kedam tang hostamini le videos semar pon eglo hada nalitum lang eglo te thek pon long ekpo lapen puthot dak apply back abang fu abang fi photo dak pabon nang po lapen da amen tok nang po lapen serial number ma la tok nang nilo lapen da card number lapen card type nalitum copy card se kai fly dun ma la so card dak mention dun nang po la son dak documents copy pc ki pidun ma puthot nalitum la so box song stamit tik pidun ignang po la son dak for issue newly Dr. Puthon nalitum na so box on static pito na po la fill up the pen affiliate nalitum la so form alogo nalitum documents pa bondo nang po la pen submit dam nang po jala son la offline ka apply process la pen online ka apply process tameni li nalitum panan than pachini pon igalo ke dam tang hos tame so form nalitum jong snai te friend anili lo phana humri gon nalitum la so form of fina od ek pen nalitum details and fill up la pen nalitum thon dam egon Sonson a video mate la sonson update kilong verje fan pura nalitum so YouTube channel stame subscribe gon la pen video nalitum share gon la se pini edition card aputhak na ke than ponji la bangke nili la anchor la se do me thak me ka do ka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do an stame nili pen card dom